Yes, reka tubifurize kugira ibihe byiza, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Mwebwe mudukurikiye kandi mukaba muduteze amatwi, turi mu gitondo ku itariki 28 z'ukwezi. Nta kundi rero, n'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026. Ikaze ku biganiro byacu, ikaze kuri Shema Dossier Anarctique. Ku bagiye gusenga mbifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Mbere y'uko rero mujya gusenga tuba tuvuze tuti tubanze tubagezo amakuru. Ni igitondo kiba kirimo amakuru menshi cyane, ni igitondo tuba tugiye kugenda turambura amaso mu bice bigiye bitandukanye, tukagenda tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Ariko kandi baravuga ngo utera uburezi arabwibanza. Turaza kuyahera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'abaturanyi gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko iby'intambara. Turabigarukaho mu buryo burambuye cyane, ndetse tubabwire uburyo Kirubaya byifashemo, Ngungu uburyo bibiramutsemo. Byose rero tugiye kubirebera muri iki kiganiro. Turarambura page nyinshi cyane zikomeye cyane, turinjira by'umwihariko kuri frontline, tubabwire uko ibintu biri ndetse nuko bihagaze. Turinjira mu gace ka Rumbishi, tubabwire uko bihagaze muri iki gitondo. Turaza rero kuza kuyasoreza mu myidagaduro. Ni inkuru nziza cyane ku bakunzi b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myidagaduro rwose, igihugu cya Kongo kije kunyagira Kazakhstan nibura ibitego 3-1. Kongo rero ikaba ikatishije itike ari iya gatatu mu itsinda, kubera ko ubu tuvugana Portugal iyanganije na Colombia. Colombia izamutse ihagarariye itsinda, Portugal ni iya kabiri n'amanota 5. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero izamutse nk'ikipe yitwaye neza muri iri tsinda, ndetse kandi ikaba ije no mu makipe 7 muri Afurika azamutse muri raundi ya 16. Ni inkuru nziza cyane rero. Nabonye na Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yabigarutseho cyane, ndetse kandi avuga ati turishimye cyane kuba ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izamutse. Ni byiza cyane rero. Reka rero twinjire mu makuru tuyarambure, iyo nayo turaza kujya tuyigarukaho. Ariko mbere ya byose reka manze babwire ko muganga Dr Pembe akorera ku Ijwi burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu avura indwara z'amarozi izananiranye zose. Ku bindi bisobanuro ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen zawe. Aragufasha cyane bikagenda neza cyane. Akarusho atanga free delivery aho uherereye hose ku isi. Dr Pembe akuba hafi rwose. Ubwo waza kumugana. Icya kabiri rero, yishyuza serivisi yamazije gutanga. Urumva rero ko ni byinshi cyane byatuma umugana. Ubwo rero muhawe ikaze kandi mumugane, ubundi bigende neza cyane kurushaho. N'amakuru menshi dukomeza kugenda dukurikirana, tukavuga tuti reka tuyazane tuyabagezeho, tubabwire uko ibintu byifashe. Ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa inkuru zikomeye cyane, ariko aka kanya ngiye kuyahera ahantu bita Rubaya, mbabwire uko situation imeze muri iki gitondo tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. FARDC na Wazalendo bohereje amakamyo yuzuye abasirikare mu nkengero za Rubaya. Umutekano ukaba ukomeje gukaza umurego, ndetse kandi ukabona ko ibintu bitoroshye. Abagabo rero bashaka kwigarura igice cya Rubaya ndetse na Ngungu. Ubu tuvugana Ngungu ubwoba ni bwose ariho mpera. Abaturage batangiye kuva mu ngo zabo, barimo kwerekera mu bice bya za Sake nk'ahatekanye, kubera ko Gaseke nanabonye n'umuntu wanambwiye ngo ntago ari Kaseke ahubwo ni Gaseke. Gaseke iri mu biganza by'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Muri iki gitondo cya tariki 28 bamazije kuyambura abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru dufite rero, Ngungu nayo iri mu kaga gakomeye cyane.
umutwe w'inyeshyamba za M23 uracyanangiye, wanze kuba warekura Ngungu, ariko isasu niho ririmo riravuga rijya, kubera ko iyo Gaseke iri nibura muri kilometero 4 zonyine winjira muri axe ya Ngungu cyangwa se muri zone centrale Ngungu. Nababwiye ngo rero Ngungu ni igice gikomeye cyane kuko iri principale ku muhanda Karuba Goma Ngungu. Urumva kuva Goma ukaza Karuba uhita wikubita Ngungu, bivuze ngo rero kuyifata n'ubundi uwo muhanda wahita ufungwa, kuko bahita bafata aka gace ka Karuba. Bamara gufata agace ka Karuba, ngo ndavuga ku ngabo za leta ya Kongo FARDC, bakaba bamazije kugira ibiki, bakaba bamazije kubanira burundu icyitwa abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. FARDC rero irasabwa kuza gufata Ngungu, kubera yuko nidafata Ngungu, Gaseke nayo simpamya neza ko bari buze kugira ibiki, kuyigumana. Impamvu batari buze kuza kuyigumana, ntago inyeshyamba z'umutwe wa 23 ziri buze kuza kwa mahoro yo guturana nabo cyangwa se yo kubana nabo muri kilometero 4. Ubwo rero urumva n'ubundi imirwano iri buze kuba byanze bikunze iyinjira mu mujyi wa Ngungu, iraba ari imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano iri buze gusohoramo inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse kandi ikaba n'imirwano ishobora kuza gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Aha rero hari itsinda ry'abahibu ririmo rirafatanya na waza VDP mu gukomeza guhangana ndetse no guhashya abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ariko ubu tuvugana, ingabo za leta ya Kongo zaraye zidukonfirmiye ko ziraranye Gaseke kandi ziri mu rugendo rwo kwerekera Ngungu. Amakuru turamukanye nuko bagifite Gaseke, ndetse kandi amasasu akirimo aravuga mu nkengero z'umujyi wa Ngungu, hafi neza y'umujyi. Ndetse kandi amakuru aturuka muri Ngungu akaba ashimangira ko abaturage batangiye kuba bahunga umujyi berekeza muri axe ya Sake. Uru ni urugamba rero rukomeye cyane rurimo rurabera hano muri East Congo. Uru ni urugamba rukomeye cyane rurimo rurahuza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, ndetse umutwe wa Wazalendo ukaba ukomeje gufatanya bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu guhangana bikomeye cyane n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 aha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kugezaho rero ubona ko intambara yamazije kuba akasamutwe, kugezaho rero ubona ko urugamba rwamazije kuba akasamutwe. Urabona ko ingabo za guverinoma ya Congo rero zishaka kwigarura by'umwihariko ibice byose bikomeye cyane hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni axe rero ikomeye cyane. Ngungu ni agace gakomeye cyane rero, situation yako ikaba ari gutyo iramutse nk'uko nka Shema dossier anarctique turamukanye ayo makuru. Turavuze tuti reka tuyihereho tubabwire uko situation imeze ndetse n'uko ibintu byifashe. FARDC na waza VDP rero bakazije umurego, barashimangira ko bagomba kwigarura iyi axe ya Ngungu kandi uburyo bwihuse cyane. Ariko kandi kugeza amagingo yangaya bakaba bakirimo kwirwanira hamwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bafatanije, bakaba bakomeje guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 nazo zishaka kuyiresista. Gusa kugeza ubu ngubu isasu rikaba rigica ibintu, ariko abaturage bo bakaba bakomeje gukura amakabo karenge, kuko murabizi neza ko izo ngaruka zose z'izo ntambara ziza kurangira rero zigiriye ku baturage ari babaye victime muri ibi bikorwa by'intambara cyangwa se muri ibi bikorwa bya gisirikare. N'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvugwamo amakuru menshi cyane. Iyi rero ni axe ya Ngungu iherereye muri teritwari ya Masisi. Guhera ku munsi w'ejo rero imirwano myinshi cyane ya za Kashove, za Gaseke niho yari irimo irabera. Urumva rero kugeza muri iki gitondo cya tariki 28 inkuru dufite cyangwa se amakuru yizewe arimo kutugeraho nuko iyi axe ubutuvugana none angaha rwose muri iki gitondo, ubutuvugana muri iki gitondo iyi axe imirwano ni gutyo ihagaze, yamazije gusatira umujyi kugeza abaturage rwose barimo kugenda bawuhunga. Bityo impungenge ni nyinshi kubera ko harimo n'abasigara mu mujyi bakaba barimo rwose bavuga bati
dukomeze dusigare mu mujyi rwagati, ariko kugeza ubu ngubu abenshi ni abakomeje kuguma mu ngo zabo, abandi bagahunga mu rwego rwo kugira ngo bashake amahoro ndetse banarengere ubuzima bwabo. Axe ya Ngungu rero nibyo bikomeje kugenda biyivugwamo, nari mvuze ngo tuyinyuremo tuyigarukeho mu buryo burambuye cyane, tubabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze gatanu kuri kagenzi kako. Ariko muri iki gitondo nanone tukiri muri teritwari ya Masisi, hari amakuru ari guturuka mu bice bikikije Rubaya mu gitondo cyo kuri uyu wa 28, ubwo ni muri uru rukerera, ariko ni inkuru yaraye ingezo ku isaha y'isa 5 gutyo saa 6. Hari amakuru rero arimo aravuga ko, hari amakuru arimo aratangaza ko muri iki gitondo amakuru atugeraho aravuga ko hari amakamyo cyangwa se abonetse amakamyo menshi bivugwa ko yaratwaye abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo berekeje mu nkengero z'aka gace ka Rubaya. Ibi byatumye havuka impungenge z'uko hashobora gukurikiraho ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare muri aka karere, nk'uko amakuru aturuka ahantu hatandukanye abyerekana. Izo ngabo ngo zoherejwe mu rwego rwo kongera imbaraga mu birindiro biri hafi ya Rubaya no gukaza imyiteguro ya gisirikare, nubwo umubare nyawo waboherejwe utaremezwa ndetse n'inzego zibifitiye ububasha, ariko abaturage bavuga ko habaye urujya n'uruza rudasanzwe rw'imodoka za gisirikare. Mu by'ukuri bavuga ko ari iz'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abasirikare rwose baje kwinjira mu nkengero za Rubaya, ni amakamyo ya FARDC yari arimo abarwanyi b'ingabo za leta ya Congo FARDC, aho rero yaje kumanukana abarwanyi benshi cyane hano ku kibuga cy'imirwano. Abaturage bakaba bashimangira rwose ko babonye urujya n'uruza rw'izi ngabo. Rubaya rero ni agace gafite akamaro kanini cyane ku rwego rw'ubukungu n'igisirikare, bityo impinduka zose zihakorerwa zikurikiranwa cyane n'abantu benshi cyane. Kohereza rero yo abasirikare bishobora gusobanura ko impande zihanganye ziri gukomeza kwitegura cyangwa gushimangira ibirindiro byazo, bityo n'ubundi kugeza amagingo y'angaya aha muri Rubaya ku munsi w'ejo mu nkengero zayo twamenye amakuru ko Nyakigano yabiri mu biganza bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyayo FARDC. Kawere nuko ntuza iyi ngiyi navuze Nyakigano, Kawere, hakaza Kasenyi, nuko utwo twose ni uduce dukikije umujyi wa Rubaya. Mfite amakuru y'uko abatuye muri uyu mujyi wa Rubaya bafite ubwoba budasanzwe, bari mu bihe bikomeye cyane by'ubwoba, baribaza uko biri buze kuza kurangira cyangwa se uko biri buze kuza kugenda, kubera yuko rwose ubwoba bwo mu baturage ni bwinshi cyane. Bafite ubwoba bw'intambara, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Rubaya, kuko babizi ko inkengero bitifashe neza. Urumva rero ni ingabo za leta ya Congo FARDC zirimo gusuka ibikoresho mu rwego rwo gukomeza guhangana n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ariko kandi hakaba n'abantu bagira bati turaza kubabara cyane mu gihe tuba twumva ngo ingabo za guverinoma ziri hafi y'ibice bifite akamaro, by'umwihariko nk'agace nka Rubaya, ariko mu yandi matsiyerisi tukajya tukumva ngo zirarekuye. Urumva abaturage baravuga bati ibyo bintu biratubabaza cyane rwose, bati ni kimwe mu bintu bidushavuza. Aba ni abaturage rwose bo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashimangira ko ibyo bintu iyo bibaye birabashavuza. Bati ntago turi buze rwose kubyumva kimwe, kumva ko igisirikare cyacu kiri mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, ariko mu matserisi tukumva ko ngo gisubiye inyuma. Bati ni ikintu kitajya kidushimisha. Abo n'abaturage rero, abasenguzi bavuga ko iyo habaye rero kongerwa kw'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri aka karere,
akenshi biba bisobanuye ko umutekano ushobora gukomeza kuba mubi cyane cyangwa se ko hashobora gukurikiraho ibikorwa bya gisirikare. Icyakora kugeza ubu mu by'ukuri ingabo za leta ya Kongo FARDC zirashimangira ko zirimo kwifuza kwigarura bimwe mu bice byaba byarigaruriwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Guverinoma ya Kongo kandi yongeye bwa gatatu, noneho yanabivugiye muri Loni, gushimangira ko igomba kuribera Goma ndetse na Bukavu. Ni ikiganiro ndi buze kuza gukurikizaho, ubwo buri muntu wese udukurikiye aze kudukurikirana cyane, turi buze kuza kubigarukaho. Bityo ibyo byose nibikomeza kugenda bivugwa bigarukwaho. Ni Rubaya rero, Rubaya ni agace kari principal kuri Goma, Ngungu na agace mwumvishe kari principal kuri Goma, Minembwe nayo ntibyoroshye, n'ubundi twirwana na 23 bari mu kaga, barimo baraswaho bikomeye cyane. Aya rero yose ni amakuru abakomeza kugenda atugeraho, tukavuga tuti tugende tuyabagezaho. Muri rusange abaturage bo mu nkengero za Rubaya barasabwa ngo gukomeza kuba maso ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC, bagakurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano, bakirinda gukwirakwiza amakuru atariyo ndetse y'ibihuha, ndetse kandi ngo bagafatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gukomeza gushakira umutekano urambye uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko guverinoma ya Kongo irashimangira ko igomba kubohora bimwe mu bice byose byigaruriwe n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Muri iki gitondo rero iyi axe ya Rubaya irasumbirijwe, nicyo kintu ugomba kumenya, kubera yuko kugeza amagingo yangaya abaturage bayituye nabo barabizi ko bari mu bihe bikomeye cyane, by'umwihariko ibihe by'ubwoba, bibaza uburyo kizi ntambara ziri buze kuza guhosha. Muri iki gitondo rero cyo kuri 28 muri make, amakuru avuga ko FARDC na waza VDP bamazije kohereza amakamyo atwaye abasirikare mu nkengero za Rubaya, ibintu bishimangira ko umwuka w'umutekano muri ako gace ukomeje gukomera cyane, ariko bikanasobanura ko intego y'iyi myiteguro mu by'ukuri igitegerejwe. Turaza gukomeza gukurikirana nicyo bivuze, bityo rero ni ngombwa kwitondera amwe mu makuru ari buze kugenda akurikirana yemezwa ndetse ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo turaza kugenda cyane cyane twiringira amakuru ari buze gutangwa n'inzego z'umutekano. FARDC rero n'abafatanyabikorwa bayo barimo gushimangira gushaka kwerekana neza ko bari mu bihe byo gushaka gukomeza kuribera ibice bikomeye cyane birimo n'iyi Rubaya, izo za Ngungu, za Minembwe. Donc muri make ku ntego yabo numvishe bafite, barashaka kwigarura ibi bice bikababera inzira zifungura uduce twa Goma na Bukavu, mu gihe baba baribeye Minembwe yose, bakaba rero babashe kumonataringa ibitero by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri Minembwe, bakamonitaringa ibitero bya M23 muri Rubaya na Ngungu. Minembwe yaba urufunguzo rwa Bukavu, ndetse n'utu duce tubiri tukaba urufunguzo rwa Goma, kubera ko buriya ni axe zifitiye umumaro, ndetse zikaba zinahuza Goma n'ibindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko teritwari ya Masisi. Kubera yuko nubwo imeze bityo, mwabyiyumviye ko n'uyu mugabo James Sana yitangariza ko iyi axe ya Rubaya, axe ya Rucuru, axe ya Minembwe ari axe zikomeye cyane. Ubwo nukuvuga ngo imbaraga z'ingabo za leta ya Kongo FARDC ziherereye i Rucuru ziramutse zumvishe ngo ingabo za leta ya Kongo FARDC ubu tuvugana zimazije kwigarura agace bita Rubaya direct, twakisangana Nyiragongo ndetse na Rucuru, ibintu bimeze nabi, ibintu birimo gucika bikayo. Aya na makuru rero arimo aragenda tugeraho, ni kuri axe ya Rubaya niyo nkuru iramutse, ariko ubwoba ni bwose n'ubundi buraramutse mu baturage batuye hano i Rubaya, bakomeje kugira ubwoba nyine bw'ubuzima, bari bazuko izi ntambara ziri buze kuza guhosha. Ku ruhande rw'abaturage rwose ubwoba bwo ni bwinshi cyane, bakavuga bati biraza kuza kugenda bite, turaza kubaho ubuhe buzima. Mu gihe rero ingabo za Kongo zaba zinjiye mu mujyi wa Rubaya, ntago bareka kugira ubwoba bw'intambara, kubera ko intambara irasenya ntiyubaka.
gusa ku ruhande rwa guverinoma nabo bagashimangira ko bashaka kuribera ibice byose byigaruriwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu yandi makuru rero ni amakuru aturuka ahantu bita Rumbishi. Biravuga ko agace ka Rumbishi muri iki gitondo kongerewe cyangwa se kongeye kugenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, waza VDP mu mirwano, ndetse kandi ngo yasize abarwanya 23 batakaje abasirikare benshi cyane irumbishi, hakaba n'inkomere nyinshi, hakaba hanafashwe matekwa nyinshi nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Rumbishi ni agace kari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero arimo arakwirakwira kuri uyu munsi aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane mu gace bita Rumbishi, aho bivugwa ko ingabo za leta zifatanije nabo bakorana zongeye kugenzura ako gace. Icyakora aya makuru arimo aragenda aturuka hariya, arimo aratangwa n'inzego z'ibanze, sosiyete sivili ndetse n'abaturage. Ntago ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC rwari rwasohora itangazo cyangwa se ku ruhande rwa 23, ariko ubu tuvugana umutwe wa za VDP nawe ukabushimangira ko Rumbishi iri mu biganza byayo. Nk'uko aya makuru abivuga rero, ni imirwano yabaye mu masaha y'ejo, kandi ikaba ngo imirwano yasize haguyemo abarwanyi benshi cyane, abandi bafatwa mpiri ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Mu by'ukuri aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zishimangira ko zigarura iki gice, ariko igice cyabaye gitambuka abarwanyi bazo, ndetse kikaba n'igihombo gikomeye cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Mu by'ukuri wa za VDP bavuga ko umubare w'abaguye cyangwa bafashwe utaratangazwa mu by'ukuri, kubera ko ubu inzego za leta ya Kongo FARDC zifite uko zisigaye zibikora mu buryo bwa kinyamwuga. Bati rero tugomba gutangariza isi yose ababa barafatiwe Rumbishi, ndetse kandi n'abaguye muri ibyo bitero uko bangana. Rumbishi rero ni agace gafite akamaro mu rwego rwa gisirikare muri iki cyerekezo cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bityo ko ni agace gasa nk'akafungura imihanda cyangwa se kakanafunga imihanda, by'umwihariko bitewe n'uruhande rugafite y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, kubera yuko ubu tuvugana diplema militaire nyinshi cyane zikorwa hano muri South Kivu. By'umwihariko murumva ko Kavumu airport irimo irakoreshwa ideployinga kuri Minembwe, nayo rero nta handi imbaraga ziba ziva ni hano za Rumbishi ziza zijyanwa ikavumu, ubundi bakagira ibiki bakaberekeza Minembwe. Ubwo FARDC rero ishobora kugafata nk'agace kagomba kuboroka ubufasha bwose bwakirwa n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibyo byose rero ni bimwe mu bikomeza kugaragaza uburemere ndetse n'ubushongore bw'aka gace ka Rumbishi. Ni agace rero mu by'ukuri gafite akamaro ku rwego rwa gisirikare mu cyerekezo cy'intambara y'Ikivu y'Amajyepfo, bityo rero impinduka zose zaba zahabereye zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'akarere no ku rugendo rw'ibikorwa bya gisirikare, by'umwihariko ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu gihe zaba zigatakaje. Icyo bivuze rero, iyo habaye impinduka nk'izi ngizi zo kugenzura uduce nk'utu ngutu, bishobora guhindura imiterere y'imirwano no kugira ingaruka ku migambi y'impande zihanganye, ariko kandi ndetse bikaba binasabwa ko uwagafashe agomba rero mu by'ukuri kuba yakitegura neza ko isaha ku isaha yagabwaho ibitero bitewe n'uburemere agace nk'ako ngako kaba gafite. Ni agace ka Rumbishi, ni agace gakomeye cyane rero, niko nakubwira muri aya masaha, kandi kakaba agace kadasanzwe mu by'ukuri, kuko igarura ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni intambwe ikomeye cyane kandi ifite igisobanuro gikomeye cyane muri iyi ntambara ikomeje kumvikana, by'umwihariko muri ubu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC rero irashimangira ko yamazije gushinga imizi ndetse no kwigarura agace ka Rumbishi kugeza amagingo aya ngaya, ifatanije n'umutwe wa za VDP
ndetse kandi uyu mutwe ukaba nawe urimo urabishimangira cyane mu gihe nababwiye nti itangazo ry'ingabo za leta riraza kuza kujya hanze. Urumva rero ko ni intambwe idasanzwe kandi inakomeye cyane muri rusange. Bityo nkiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Minembwe ibice byinshi cyane biyikikije ingabo za leta ya Kongo zikomeje kubyigarurira. Dushobora kuza kubyinjiramo mu buryo burambuye cyane mu makuru yacu ari buze gukurikiraho ku isaha y'isa 4 nanayabararikire. Urumva rero intambara irimo irabera muri Minembwe nayo ni intambara ikomeye cyane, ariko ubu tuvugana ingabo za leta ya Kongo zikomeje ibikorwa byo kuribera uduce twinshi hano muri Powezelo. Bakaba cyafite baharimo barahakontorora ni uduce twinshi twa Gakenke, za Mikenge, Ekenge na za Irenge, za Irundu. Utwo twose turi mu biganza by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu by'ukuri murabizi ko tuba turimo kugenda turaranganya amaso hose ngo tubabwire uko ibintu byifashe ndetse n'uko bihagaze, by'umwihariko hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo rero navuga iby'intambara gusa ngo ndeke no gusoreza ku nkuru nakita nziza cyane. Mu by'ukuri hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ndetse ya Kongo no ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Ni ikipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izwi nka Leopard, yitwaye neza cyane, itsinda ibitego 3, inazamuka ku mwanya wa 3 mu itsinda yaririmo ihuriyemo n'ikipe ya Portugal, ndetse iyi kipe ikaba yahuragamo n'ikipe ya Colombia ndetse na Azerbaijan. Ariko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye yitwara neza ubwo yanganyaga n'ikipe ya Portugal, ibyo abantu batumvaga neza cyane bavuga bati mana yagasani rwose nitwumvaga ko biri buze kugenda uko. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza guhagarara yitwara neza cyane, imaze kwitwara neza itsinda bikomeye cyane rwose ikipe ya Azerbaijan, ikubita ibitego 3-1 nyuma yo kunganya na Portugal. Colombia ikayitsinda 1. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yaje kugaragara nk'ikipe yaje kuzamuka. Navuga ngo ni ishema rikomeye cyane, ni ishema rikomeye cyane aha mu karere. Noneho mu byumve neza, hano hirya rwose mu Bazayirwa, hano hirya ni Gisenyi wambuka ugigoma, kumva rwose iyo kipe yitwaye neza bigeze ku rwego. Ni ikintu cyiza cyane kandi gishimishije muri rusange, ni ikintu cyiza gishimishije kwisanga rero igihugu cy'abaturanyi cyitwaye neza gutya mu gikombe cy'isi. Amakuru rero ni inkuru ishimishije ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ikipe ya Leopard yatsinze ibitego 3-1 biza gutuma yongera amahirwe yo gukomeza mu irushanwa. Ubu ikaba yamaze kwinjira rero muri kimwe cya 16. Ni umukino waranzwe n'imikinire myiza cyane ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubufatanye bw'abakinnyi ndetse no gukoresha neza amahirwe yabonetse imbere y'izamu. Leopard rero yagaragaje ubushake bwo gushaka amanota 3 maze irangiza umukino ndetse yegukanye intsinzi y'ingenzi. Nyuma y'intsinzi rero RDC yazamutse ku mwanya wa 3 mu itsinda, ibintu byongereye icyizere cy'abafana ndetse n'icy'abatoza ku ikipe ishobora gukomeza kwitwara neza cyane mu mikino ikurikira. Mu by'ukuri ibyo byose rero ni bimwe mu byo twagomba kugenda tubagezaho muri iki gitondo. Nabonye Olivier Nduhungirehe abivugaho agira ati mu makipe 10 ahagarariye Afurika muri iri rushanwa 7 yamaze kubona itike yo gukomeza mu cyiciro gikurikiye, mu gihe andi 2 rero ariyo Algeria, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agifite amahirwe yo kwisanzura muri yabivuze umukino utaraba, ariko kandi akishimira neza cyane rwose
ku izi kipe zaza gutsinda. Ubwo ndimo ndavuga message ya Olivier Nduhungirehe, muze kunyarukira ku rubuga rwe rwa X muraza kureba uko yabaye nk'ubivugaho. Gusa ubu tuvugana none ahangaha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kikaba gikatishije itike cyerekeye rero muri raundi ya 16. Inkuru nziza cyane kwa Kongomani. Nabonye Perezida Tshisekedi rwose abyishimira akagenda nabigarukaho avuga ati muri agaciro mu gihugu, ndetse kandi twishimiye cyane ko muzazamuka. Ubwo rero ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaje kubona itike yo kuzamuka rero mu by'ukuri kuri raundi ya 16. Ni inkuru nziza cyane rero ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Urabona ko abasore bapfukamye barimo barashima Imana kuba rero bazamutse muri iyi raundi. Murakoze cyane, murakarama, igitondo cyiza. Turagaruka mu kanya ku isaha y'isaa 4 tubabwira amakuru aramutse ndetse n'ibikomeza kugenda bivugwa ibigezweho byose. Iyi ni Shema Dossier Anarctique, aho muherereye hose Imana umugisha ikomeze kubana namwe.